في يوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله على من لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحيات الإسلام ألا وهي قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم مسيبة جلبة ndaroɓe ɗo télévision meɗen Jama TV, min salmini on ko kala ka wawɗon wonude. min du'anike on, min toranike on jam e kisiye ka jawle e ka ɓeygureji. ɓawo ɗum hiɗen yetta kanko Allah subhanahu wa ta'ala accuɗo e nga hande tawata ko wawɗen hilnade ko ɗo émission meɗen. ɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hattirde e yettugol. hiɗen seedo ala o e reweteɗo sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala. nafa rewɗo on mo rewali mo kankadi Allah subhanahu wa ta'ala kadi lorramo lorra mo rewali Allah on, sabu wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala lorrata. ay dewal ngal ko fima an. ay no way wasi a jooɗi ka inni a gollata, a ƴetti juuɗe maɗen a fiɓi ka nder ma inni a gollata. ay pullo fuuta inni wo ko wa pew mi maaya innata addi mi ndaara. ay mana ko ɓe fandi on ɗum heɓata goɗɗum. ay a gollay ha emboɗa ñettugol wonki ummakon si heɓa goɗɗum. dewal ngal kadi ko noon. ay ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala inni hiɗon sikkude on naatay alijanna hara ko sukkare e juuri tun ko weeli foti tun heɓoton naaton alijanna. o way alijanna Allah o me memoya nder ton ɓawo ga wulay kay sattedeji ɗin fof a hawray e muɗum. déjà enen jamanu hande no wodi sattedeji ɗi en eɓɓata hawrugal e muɗum, en memorta ɗum sah wako nelaɗo e sahaba e mum ɓen hawri e muɗum ko. ayi ɗum noon ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala tun woni ko rewete nafa rewɗo mo rewali kadi ko kañum loroto. ɗum lorata Allah subhanahu wa ta'ala yahay e hunde ko waɗi
Allah subhanahu wa ta'ala ini onon tagore nden be fop tagore nden fop ila kange fudata ha kange mutoyta Allah subhanahu wa ta'ala ini enen de fop si en hawtiti en wi en rewata Allah en salike o inni silam fala mi efasa on fop modon mi itta mi adda wobbe go mi rampilasa wobbe go hara ben dum be tonitinaki rewgol lamin Allah subhanahu wa ta'ala jetten exemple wona yimbe annabi nuhu ben nde annabi nuhu nodduno ko yata duubi wulure manko dum duubi joyi be sali rewde Allah o hebaali worbe sappo e dido gondimbe mo andite go o nodda diina Allah kan duubi wulure manko dum duubi joyi o ronka hebude worbe sappo e dido gondimbe Allahu akbar ay Allah subhanahu wa ta'ala ina agasi o ni accu don o wi nuhu lesulana ay lesulana ay si letti an den ari an gonniyaɓe on fof ko onon ka laana ɗon acca ɗum ay o lesi laana kam nde letti Allah ɗen arno Allah subhanahu wa ta'ala ni nuhu an e gonniyaɓe on fof ƴawe ka laana ay Allah subhanahu wa ta'ala effacé heddinoɓe da tagore nde fof o effacé addon o fitti ha laaɓi pos ay enen jamanu hande fewnetego ɗon go so mbi rewata Allah subhanahu wa ta'ala si mo yiɗi o ko ɗum o yoni somo faala effacé en mo wawi addude woɓɓe go ara ɓen ɗo mi toninaki rewgol mo Allah subhanahu wa ta'ala ay itti noon sikke si woɓɓe go inni haajaka e rewgol Allah woɓɓe kañum hino haaja rewde Allah hino rewde Allah ɗum ɗutata Allah e hunde malaikal muqarrabuna malaika e ɓattaɓe hino rewde Allah subhanahu wa ta'ala ay kono an on sa rewali Allah subhanahu wa ta'ala ko allorata Allah hay e hunde ay iden seedo do nelaado meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala nelimo a julɗo ita woni ko julɗo haqqan ida duwa andude ko mboni Muhammad ko mboni nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam ara wana wolgol tun ka hunduko tun ka toni tun Muhammad si alandama ko honnu sabu honnu woni Muhammadu addira ka leedu do anda a anda histoire a julɗo a anda histoire nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi basiran Allah anditake fi nelaɗo hay fusta wayda way addude histoire nelaɗo hay e hunde si diina ma kalle moƴƴay a julɗo ko fokke ñentina nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wa in tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah subhanahu wa ta'ala ni sidon yidilam min Allah si tawoni hidon andi hidon gondina Allah hidon jabi Allah ara jokke nelaɗo on ay kodo kay obligatoire julɗo on si tawi woni dina kam marsay ko ma o anda nelaɗo o jokka nelaɗo ay lagadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Muhammad ko woni référence mon ko woni ñantinirgal mo ɗum ko woni ko hana jokkede ɗum noon iɗen seedo nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah nelirimo honno dina l'islam ay par ce que ne wodi piiji buyɗo hande yimɓe no mbubbade inna ko diina hara wona diina ay fenugol e hoore diina kan rewgol Allah e hoore ko welata wonkimo kunkin non goɗɗo wawata rewilde Allah e hoore ko welata wonkimo kunkin a rewiray Allah no Allah e nelaɗo wi'iri noon ay no diina kan wi'iri noon a wata ɓeydude diina kan ay hunde Allah e nelaɗo wiyata ko ɗum ɗo wiya an ko ɗum ɗo marsa ay siratikal mustaqima ay hidina fewnu men a siratikal mustaqima lawol fewngol ngol ko ngol diina l'islam ala selugol ay siratikal mustaqima ko non lawol fewngol ngol koko Allah wi ko nelaɗo wi kon ay kala ko lurri ɗum ɗon bokka e diina ay non ko kam woni diina l'islam inda diina indallahi al islam diina kanko Allah ko diina l'islam ay diina ka nelaɗo addi kan wa man yabtaghi khayral islamu dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin kala ɗaɓɓuɗo goɗɗum go ko jokka ko tawina diina l'islam Allah subhanahu wa ta'ala ino jaɓantake ɗum ɗon ay o marage baka wa huwa fil akhirati kala kar halay ko perduɗo ay ko ɗum waɗi goɗɗo kala ko gollata andi ko Allah subhanahu wa ta'ala inni irfuni qabla anta abuduni neɗɗon obligatoire janngugol faradu talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ɗaɓɓugol gandal no farli kala ɓiɗɗo gorko no farli kala ɓiɗɗo suddiɗo ko waɗi
hay faalaɗa rewde Allah hay faalata ñentinde nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam si a jangali ko on wata marsirde marsata par ce que diina kan jaɓata kopiyagol na noon diina kan tun na noon diina kan tun ayi tentini noon kadi diina kam ay par ce que diina kam kon wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu diina ɓe yamiraka en yamiraka si wona rewgol Allah laɓɓinanamo diina kam kono si tawi ni en rewi Allah tawi en laɓɓinali hay sen inni ko dewal Allah jaɓata ayi si en juuli tawna on nelaɗo juuliri noon walla en hoori tawna on nelaɗo hooriri noon kala ko waɗɗen tawna on nelaɗo waɗiri noon jaɓetake o nelaɗo makiri noon sallu kama ra'aytumuni usalli Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam e makiri no ɓeyni juulire no yirɗon no miɗo juulira noon wallahi hande si a yii julɓe goo sa malgré hay si tawi woni ala e nande ko ɓe janggata kon kono si ɓe naatti ka nder juulirde a yino ɓe woni e juulirde noon no ɓe comportire juldede ɗon anda ɓeɗo wona wonɓe e juulude ay par ce que ɓe anda ko wiyete martaba julde joni noon ɓe wi julde no woniri noon julde nden kayri kaka asma o dow woni ko nde farla neɗɗo on si o juuli ha o gayni malayika ɓe si ɓayri ɓe ƴetta julde makko nden ɓe ƴentinande ɓe naɓa nde ka yeeso Allah subhanahu wa taala ay golleji men ɗin fof ko ɗum waɗi ɓe malayika ɓe jokkuɓe no windude golleji men ɗin ko ɗum par ce que dossier ji on tigui ɗen si woni ha ñallal ngal lanni ɓe malayika ɓe jokkuɓe ɗen e nder journée woni ha ñallal ngal lanni hewti ko ɓe changedirta ɗon ɓen ɗon dossier ji ko ɓe winde ma kon e nder ñallal ngal fof moƴƴi bonɗi fof no ɓe ƴentinayi ka asama o dow ayi ɓentina e dow ɓenni neɗɗo noon si o juuli julde nden o moƴƴini julde nden te ko nde hana juulirede noon o moƴƴini julde nden fatiha selli ruku selli tayya selli o joniti julde nden haqqeji mayre noon hana moƴƴire ɗum fof julde nden nde duwanto on tigui juuluɗon nde wiya a moƴƴini fi an kadi yo Allah subhanahu wa taala moƴƴinirtima wona moƴƴinirɗa fi an noon malaika ɓe ƴetta julde nde ɓe ƴentina amma si on tigui juuli tawi o moƴƴinade julde nden so wi assalamu aleykum o salmi julde nden inna a yeebi fi an yo Allah subhanahu wa taala yeebu fima wona no yeybirɗa fi an noon wona no bonnirɗa la noon yo Allah bonnir noon fima malaika ɓen ɓe monda julde nden ha nde wawa wallinsere lannude ayi ɓe ƴetta julde nden ɓe fiɗira nde on tigui ka yeeso ayi on tigui heɓata ko wiyete annora julde kon ayi ndaare ko ɗum neɗɗo juulowo ha si tawi woni tun neɗɗo himo juulode julde makko nde no jaɓede tun o heɓay annora ko wiyete julde kon o heɓay ko wiyete annora julde kon a yawi ɗo tun anda hi oɗo ko julɗo haqqan ayi julɗo a yiyaymo tun ya annora julɗo yagal ngal e makko ayi si tawi woni julde nden heno jaɓa kono andi ɗum ɗo haray ko perdi joni noon neɗɗon nde oya nde goɗɗo go natuno ka julderde nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam o ari o juuli ha o gayni o salmini nelaɗo e maaki yaw juula a juulali o yahi kadi o dari o juuli kadi nelaɗo e maaki yaw juula a juulali ha timmi laabi tati ayi o wi Muhammadu mi wondiri on neluɗam mi wawata juulirde si wonani e ɓurtalle on ɗon hari mo juulude bon o darike o waɗi ruku o waɗi tayya o juuli fof mi nelaɗo maaki o juulali par ce que kono nelaɗo maaki par ce que julde nden o jontali haqqeji mayre on nelaɗo maaki si a juulay a daroto habbira ha fewa ka dariɗo habbira si a ruƴƴi ñiiɓa ka koppi ma ha tabita ko a ñiiɓude ka hoore koppi ma ɓantoɗa sa ɓanti kadi a ɓantoto kadi dartoɗa ha feewa tabita ko a fewɗo yaha sujjudu ma on sa sujjoyi kadi a ñiiɓay ka sujjude ɗon kadi ha tabita ko a sujjuɗo ay gollira noon julde nde ne fof mayre say noon haray a juuli ayi kono si a yi woɓɓe no waɗa ruku walla heno waɗa sujudu a tawa heno hawni ayi par ce que so calcule yangrema kona janggade ɗon ko ata ɓe ala timminde ɗum subhana rabbi allah ala tati ka hoore koppi ɓantoɗa sami allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi yaha sujjoya subhana rabbiyal ala wala ala laabi tati ko ɓuri raɓɓuɗude kon
ɓantoɗa hakkude sujuudeji ɗe rabbi firli warhamni warzuqni e wahdini sujjitoya kadi bon si a kontori tun julde maɓɓe ɗe gata tigui tigui ɓeɗo ko hay e hunde ɓe ala jontude julde nden haqqeji mayre on joni noon haray marsali bon e dewe ɗen jeenayi e sappo noon andini ɗum ala kulli haalin ko ma on tigui anda si tawi woni anda Allah al ilmu qabla al qawli wal amali ko janggugol ngol adi golleji ɗin adi golle ɗen il faut que on tigui jangga ay ko ɗum hasinelaɗo maki talabul ilmu faridatin ala kulli muslimin wa muslimatin ɗaɓɓugol gandal ngal ko farilla par ce que si neɗɗon si o janggali a wata rewde Allah kono noon so tawi woni a janggali a wiiɗa rewde ɗo Allah hara a woni perduɗo ko ɓen Allah subahanahu wa taala huuɗi ka fatiha to wala dali hayril mahdubi har wona ɓen ɓe tikkanɗa wala dalina wona ɓen ɓe majjinɗa par ce que ko honum ko alyahuda fanda ɗum par ce que fi honnum hiɓe rewdi Allah kono koye hoore majjere ɓe woni rewdi Allah koye hoore majjere no neɗɗon wala yahillu li muslimin an yafu ala fi'ilan hatta ya'lama hukmallahi daganta ko julɗo wo julɗo nde o golla gollal ka dinal islam ha o anda ñawore gollal ngal si o golla par ce que sina ɗum si a golli haray ala sansi ko perdi ay haba an ban suura ñande lakara yaay hollela sikkaɗa mari intérêt patte nduggu sa kangu hayke nagi ɗen seedo nelaɗen on sallah sallam ko Allah subahanahu wa taala nelirimo dina al islam ay hiɗen mawlo Allah subhanahu wa taala e bone pittandu wonkiji meɗen ko waɗi inna nafsa la ammaratum be suu'i ay wonki ko weli foti khaduma al khaidina ay walam nakum min al musallina walam nakun nutimul miskina wa kunna nakhuduma al khaidina ay ko welata wonki ko weli foti pande ko wiyete weli foti cakani ay ko ɗum ɗon tum welata wonki ki ay kono neɗɗon si a jokki wonki makin tun a kinaɓete wona nelaɗo makiri noon aaden ɗengal makko ngal ko piyori makko si a rentaki tun ɗengal ma ngal nelaɗo makko ngal luttinoyta joom maggal ka yiita hay wonkikin kadi ko noon si a jokki beelaye wonkikin tun si a jokki beelaye wonkikin a nafoyta ko ɓuuri hewde kon wonkikin koko yamirta joom makki kon wona ko nafatake ayi no metti fino sabuna hiɗen andi nelaɗo amadou salah sallam ɓe maaki ƴettugol kaafa ya daroda e keefeero haɓida e makko o taƴama dande walla taƴa dande makko ko ɗum ɓuuri yombude e di haɓdugol e wonki mumkin ko welataki kon pullo fouta ena ɓe nako welata wonki wara e ɓanndu eɗen andi ɗum ko konngol men enen pullo fouta nene par ce que neɗɗon si o yiɗi tun hannde kadi si o yiɗi tun hay nene makko e bam makko wi wona ɗum kanko wiyay ko ɗum ayi kanko wiyay ko ɗum hara ko nene makko e bam makko si woni tun ha hakkille ken yiiɗi o wi e kanko hannde kadi ko reni ko yiɗi kon tun hay joni noon Allah subahanahu wa taala kono o wi fa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum ay wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum heewi ka yiɗoton hunde hara kon ko yiɗuɗa ɗon ko bone ma on ko ɗo woni ko nambara ma ko musiba ma ko luttinoytama yiyete jahannama mais hara leyɗa yiiɗi ay ko ɗum waɗima ɗum par ce que ko ɗum defuma ɗum noon par ce que a anda a taskotako ya ulil absar afala taqiluna onon jomiraɓe haqqillaji on calculta balande ɗa yiɗa hunde den a duwaka kayri taw anda ko yiɗuɗa ɗo est ce que Allah no yiɗi ɗum est ce que nelaɗo hino yiɗi ɗum noon si yiɗa wa yarda lillahi wa yabkhadu lillahi kala neɗɗon ko yiɗata yiɗira fi Allah no yiɗi ay ha fi partenaire kariyan no yiɗi dey walla fi nenan no yiɗi ɗum dey walla giɗago no yiɗi de ko fi Allah hino yiɗi wa yabkhadu lillahi kala ko añata añira fi Allah no añi ay halas a fawtini hoorema mais ko neɗɗon si tawi woni a anda par ce que déjà a anda ko nun Allah faala a anda ko nun nelaɗo faala bon a yiɗu ya joni ko Allah e nelaɗo faalaka año ya joni hunde hara ko ɗum Allah e nelaɗo faala ay ɗum ɗon fof ko defta ɗum ɗon ko angal gandal ngal ay ɗum ɗon hiɗen mawlo Allah subhanahu wa taala e bone wonkiji meɗen ay ɓaw ɗum ɗi jiltoto ko darsu meɗen kanko Allah subhanahu wa taala wi hon ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim o inni walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'u millatahum ay
ayi an oɗo julɗo alyahuda e annasara alyahuda juif chrétien ɓe jiɗatama an julɗo ha yalta e diina ma kan ha ɓe yaltine ka diina l'islam jokka diina maɓɓe kan ko ɓe wi ko diina kon ɓayi Allah subhanahu wa taala kan ko wi inna dina indallah l'islam bon ommo ɓe woni iwde ɗon kamɓe ko wonɓe jokki ko annabajo Allah Isa alayhi salam ko nelaɗo Allah Isa ko addi kon ko ɗum nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam addi ko ɗum annabi Ibrahima addi ko ɗum annabi Musa addi amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi enen juloɓen hiɗen jaaɓi Isa alayhi salam hiɗen jaaɓi ko annabajo Allah ay la sak wona noon reweteɗo dey Allah ko goto pette Isa ko annabajo Allah ko konngol ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah ko ɗum woni ko addi ay ko ɗum waɗi ndaare annabi Isa nde yawno ha tawi ɓay Allah par ce que nelaɗo kala ko ɗum woni faddalna ba'duhum ala ba'din Allah subhanahu wa taala wini o ɓurdidi annabaɓen annabajo kala himo mo jonni on ɗon martaba ko o kaali oya ay annabi Isa no woduno mu'ujaji ɗi Allah jonnimo no tawa o mu'uza honnu himo mari nene o mara baba no tawa e mu'ujiza ko Allah okki Isa alayhi salam bon goɗɗo si nawni ko wiyete ñaw barasi on andi ɗon nawnare ɗon ko taƴay ɗum guje on tigi ɗen bon so ari tun o memi on tigi sellay déjà koko tabiti haqqan hino tabiti o ari no tawi goɗɗo no maayi tawi o maayi fes ɓe fakkiti surroygol mo o ari o memi on tigi immiti ɗum ɗon fof ko mu'ujaji ɗi Allah subhanahu wa taala waɗanimo ay kono kala mu'ujaji mo waɗuno o wiya fa minallahi ko immorde ka Allah no jeeya e mu'ujaji ɗi o waɗayno o ƴettay ɗo loopal keccal o maha komo wona sondu so gayni mahude o formo sondu haw gayni o wutta wonta sondu wiira yaha ay o yinna kono wona honno fa minallahi ko immorde ka Allah ko Allah wakkimi dey min naami Allah bon ɓeɗon noon ɓe jooɗi ɓeyni no o ko ɓiɗɗo Allah ayni ko nusal subhanahu wa ta'ala ni man yahdillah fa wal muhtadi kala mo Allah faala majjinde o majjay tum parce que kamɓe ɓe giti Allah subhanahu wa ta'ala wi qul huwallahu ahadun lam yalid wa lam yulad Allah jibinali Allah jibinaka wa lam yakul lahu kufuwan ahadun Allah ala ka fuɗɗi o mala ko haaɗi o mara eɓɓodirteɗo ɓe wi ko ɓiɗɗo Allah ɓe ari ɓeyni forcé ko ma ɓe rewamo o wi la o wi Allahu rabbi wa rabbukum ko Allah jeymi min Isa ko Allah jeyi on ko Allah goto woni ko reweten Allah mi rewata on ko rewaton ɓe wi wona gonga an mi rewete par ce que ko a ɓiɗɗo Allah on sumati ɓe gerde makko ɓe tawi ɗum ɗon marsiralimo o jaɓali fes ɓe winni joni ɓe nanggaymo ay mana ɓe sampamo forcé degré ɗon hande kadi o jiɗi o haadi ko ma ɓe rewamo on say ɓe ari ɓaw ɓe desidi ɗum ko ɗon Allah subhanahu wa taala ƴentinimo annabi Isa himo ko ƴentinaɗo mo sango dow asamaw ɗo ko ɗum waɗi ɓeni o cippoyto musdu zaman annabi Isa cippoyto kanko o mayali o ƴentina ɓay ɓe heferaɓe ɓen falamo inode joni ɓe rewamo force ɓe jokkimo ha o natoye e nder suudu ko nder suudu ɗon ko ɗon Allah subhanahu wa taala ƴentinimo o ƴawi ko asamaw bon lanɗo heferaɓe ɓen falanoɓe ɓe rewamo ɓen hooreje maɓɓe on ɓay ɓe naati ɓawo naati ka suudu tum ɓe dogi ɓe jokkimo ka nder suudu ton Allah subhanahu wa taala ƴentini ɗon annabajo mum on hooreje maɓɓe on Allah wayli on ɗon mbaadi Isa ɓe nangi on ɗon ɓe fempi ɓenni ɓe nangi Isa ɓe fempimo kon ɗon woni Allah maɓɓe on ayi Allah subhanahu wa taala kako woni annabajo makko on fempaka o waretake ayi rafiuka ilallahi Allah subhanahu wa taala ɓanti annabajo mum on ka hoore asamaw annabi Isa no ko asamaw dow ɗo o cippoyto musdu zamanu kono de annabi Isa nde no cippoyo haray a tawa ɓe inni o haray moƴƴuɗo ɗuuɗaka hoore leydi ɗo tawi fayta ko bomɓe tum ɓuuri ka hoore leydi ɗo ayi ko waɗi aduna on no yarata non ko noon jamanu on aduna on ɓurata yakkorde ɓurata bonirde on andi mawɓe men mbawde ɓe makano ta Allah tawni men akhiru zaman ay ta Allah tawni men akhiru zaman ko ngun fewndi hande ay parce que
jamanu ngun kono ndu ngu mutorta non ko non halkareji ɗin hewata tan yimɓe ɓe hulay tum ɓe hersata hay goto suɓata ko ñaama hay goto suɓata ko wowla yimɓe ɓen ko ɓe hulata ko laamu ɓe hulata Allah subhanahu wa ta'ala ay ɓiɗɗo hersata nene hersata baba hay goto ala huleteɗo ala herteɗo ko anduɗen hino hule o ko laamu ngu ay ɓeyni hara yen andu dargal ngal woɗɗa ay no jeeya e muɗum ɓeyni a taway coñci hino woodi ampagay coñci hino woodi coñci ko no watte ampagay kono a tawa coñci watteteɗe fof hay gotol surata joom muɗum nelaɗo maaki sa on sayyoy ɗon on sayi ɗon fewri kay o ande dargal woɗɗa aray préparé deñ ay joni ndaare tun noon kono nelaɗo maaki asubata oni libasu taqwa oni onon julɓe ɓen ƴette coñci kulol Allah ko woni coñcol kulol Allah ko coñcol timmugol surrowol joom muɗum ay so a ndaari wona duhiiɗo coñcol surrowol mo ngol mettanamo heɓude ay par ce que ɓeyni gorko kanko si tawi woni ilande makko wuddu makko heeɓi ka koppi makko surrike mo wawi rewde Allah jaɓay mo wawi darade juula amma ɓeyni wosi ko sonnajo si o dariki o wi ɗo ni o ɓantijide makko ɗen wi Allahu akbar tawi woni kolli peɗali makko ɗin ɗo hara ko gotum jaltiti ɓe wi julde makko nden jaɓetake ay so o juuli hara ko cukalel gotum makko yaltite julde nden nde jaɓetake so yahi o sujjoyi tawi woni kolli teppe makko ɗen o yaltiti ɓeyni julde nden nde jaɓetake amma si o yalti tawi tere makko ɗen fof no ka kene o yaltikoma tawi tere makko ɗen fof no e kene ɓe wi haray Allah e malaika no huɗude mo ha ñanda o hewtite ka suudu makko ay joni ekkita ɗon haqqil nelaɗo maaki sa yeyi ha hewti tawi ta coñci no woodi ampagay kono hay wotere surore joom mum ala ɓeyni haray dargal ɓattike ay li basu tago wiɗi ƴette coñci kulol Allah ay mandeji buy ɗi nelaɗo fanno signal ɓeyni son yiiɗin ɗo yando haray dargal ɓattike buy e majji feeñi hande ay buy e majji hande ñande fini we to ko ɗin wonde e yiwde ay kono noon si yiyama ɗo dargal haray mo kala no ƴetti ɗum buggi ɗum tonin to Allah subhanahu wa ta'ala ni noon bahtata koye juhayengal arata dargal ngal bettay ay dargal ngal nde ngal ara hay goto jota ma yeyi ɓen sikkay ɗo joni aduna on fof ma yayi ha wonta ɗon duuɓi si dargal ara ay joni calculé joni innen ilandema annaba ila baba adama ha hewte e nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam joni ko fanɗi wona annabaɓe guluje nayo e temeɗɗe tato feƴƴata guluje nayo e temeɗɗe tato annaba feƴƴata si dargal hewta bon joni guluje nayo e temeɗɗe tato on fof feƴƴi heddike goto pet ko on ɗon dargal habbino ko ɗum woni Muhammad par ce que ko Muhammad woni akhiru zaman haray hewtali joni kon ɗon tun habbi temeɗɗe tato e capantato on fof feƴƴi joni ko goto on akhiru zaman o noon kon tun heddi haray hewtali kono aussi nelaɗo kamɓe ɓe maaki kaka alansara aduna on woni ko ɓe nela ko heddani mofte nelaɗo on ko hakkude ko alansara hewata e futuro ko ɗon heddani mofte nelaɗo ɗe ay enen gurdam men ɗen ko ɗum ɗo marɗen e aduna ko hakkude ilandema ko si alansara heewi hakkude ren e futuro ko ɗum ɗo mofte nelaɗo ɗen mari e aduna o ay bon ko ɗum waɗi ndaare wona jamanu ɓaawo ɗo nu aya no wuura duuɓi temedere e noogay jamanu men hannde komɓe woni e wuurde ɗum nelaɗo maaki jamanu men enen hannde kala heɓuɗo 60 hannde kadi kala ko wuuri ton ko bonus par ce que nelaɗo meɗen on ko duuɓi 63 ko ɗum woni ko wuuri jeunesse yagal men ko 40 ans hatti goɗɗo ka heɓuɗa 40 o yandu hannde kadi a tama liste jeunesse o hannde kadi ko mawɓe kontaɗa ay ko mawɓe kontaɗa par ce que hannde kadi bon on tigui heeɓi 40 ans wo 50 ans o yandara kadi seɓi tike ay par ce que nelaɗo wi sa heeɓi 60 ans
yandu hande kala ko wurtuɗa ɗon yandu ko bonisi wonɗa e wuurde hara yandu ko happanoɗa ko on timmino par ce que nelaɗo ma on ko ɗum woni ko wuuri ayi wono haray goto kala no hani wattude yiila ɓe winni walan tarda an ɗum noon enen annabaɓe fof hiɗen jaaɓi koɓe gonga Allah subhanahu wa ta'ala wi hon walan tarda anka al yahuda wala nasara hatta tattabi'u millatahum al yahuda e an nasara juif chrétien ɓeɗo ɓe yiɗatama an oɗo julɗo ha yalta ka dina ma jokka koɓe jokki kon ayi joni noon ɓuuri wi'u an muhammadou ene inna hudallahi on anda peewal Allah ngal huwal huda ko ngal woni peewal peewal Allah ngal ko ngal woni peewal on ni honnum wala initta ba'ata ahwa'ahum an oɗo julɗo si a jokki ko welata al yahuda e an nasara ɓe jaɓali dina islam ɓe jaɓali nelaɗo muhammadu sallallahu alaihi wa sallama si a jokki ɓe honnum ba'dallazi ja'aka minal ilmi ɓaawo faamu e gandal ari e ma a andi ko nun Allah faala a andi ko nelaɗo faala akkiti ɗum a jokki al yahuda e an nasara Allah subhanahu wa ta'ala inni honnum malaka ala nama minallahi immorde ka Allah min walijin giɗo wala nasirin wona wallowoma si a jokkiɗo al yahuda e an nasara kono Allah subhanahu wa ta'ala ni amman tasabbabe qawmin fa huwa minhum ay hande en fop meɗen en fop meɗen ala o mamo kala no faala wurde gurdam porto ay bon mana hande fusi ala ko sendiyenge maɓɓe feetoje ɗe ɓe feetata tan enen kadi en feetayde kaɓe yahata ton en yahay ton en ñaama ñaameteji maɓɓe ɗin kono ɓe ɓornota noon ɓornorten kono ɓe femborta noon femborten Allah subhanahu wa ta'ala ko amanta sabbabi qawmin fa huwa minhum kala nanditiɗo yimɓe haray a jeyama e maɓɓe ɗum noon mana ko ɗum woni haray andi ko buyno ɗo hande no wiide ko julɓe mais tawa hara ɓe yaltino par ce que ɓe alano e laawol ngol alano e laawol ngol hino holli noon par ce que si a ndaari si yeehi ha dargal ngal wuloyi sattoyi nelaɗo yamire mofte mum no yoɓe yew ka wendu kawsara ɓe yaha ɓe yaroya wendu kawsara inna ataynaka al kawsara fa salli li rabbika wanhar inna sha'naka huwal abtar wendu kawsara ko nelaɗo okka ɗum wonande mofte makko ɗen si woni ha dargal ngal fokkito wuloyi mofte nelaɗo ɗen yaha yaroygol ka wendu kawsara malayka ɓen ƴetta leɗɗe luuboɓe raɗoɓe Muhammadou wiya oyno acciteɓe ɓe yara on anda ndu wendu ko fi maɓɓe ndu ko fi mofte an ɗen terteɓe yara kamɓe jeyndu ɓe wiya la nelaɗo ɓena ɓe sansino ko addunoɗa kon ɓe sansino dina ko winoɗa kon ɓe sansino ɗum bon hono nala par ce que hono nalaɗo makki man tasabbabi qawmin fa huwa minhum fi ko a julɗo sa ƴettali sa mana sa waɗali ko Allah jamirma kon a ƴettali jikku julɗo on ko julɗo o jamira kon bon haray a yaltini hoorema julɗoyagal ngal kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba nelaɗo maki mofte an ɗen fop kala jaaɗo e mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam nelaɗo maki on tigina tawi aljanna ɓe maki on hunde wotere petti kana hara ko an salani hoorema natugol ka aljanna ay sabaɓe landi nelaɗo ko honno goɗɗo sallorta natugol aljanna nelaɗo maki kala akkutuɗo min Muhammadu komi addi kon ɗaɓɓi goɗɗum go ko jokka akkutuɗo lawol angol min haray ko on sali natude aljanna ay kono kay en tant que julɗo ɗa dowa andude ko honnu nelaɗo salino saloɗa ɗum ko honnu nelaɗo waɗuno haysi a wata wadde ko nelaɗo waɗuno kon fof jeema waɗugol ɗum Allah subhanahu wa ta'ala cippina yurmede makko nden e ma la yukallifullahu nafsan illa wusaha par ce que a jeemi koko nelaɗo waɗi kon ko ɗum faalaɗa waɗude ko capacité ma on imana ma on woni o kalima ɗum ɗon kono ko ɗum ko faalaɗa waɗude ayi amma ko nelaɗo yiɗano kon faalano kon tertoɗa ɗum ɗon fes par ce que alyahuda e annasara ɓe si julɗo jokkiɓe ko ha ɓe yaltine ka dina ma la kulli haali sa jokkiɓe tum feere ala ɓe yaltinte dina al islam ayi ɓe yaltinte ɗum Allah subhanahu wa ta'ala in sa waɗi ɗum ɗon ya andu wa ma laka ala nama minallahi ka Allah min waliyin giɗo wala nasirin wona ballo yayta haytoya dargal wiya ndara tawa hi ɓay a fokkiti ka yiite
nelaɗo maki ñande janngo fokkintinaɗo yiite neɗɗo on nagama fokkintinama ka yiite ɓe inni siɗa faala waɗa e leydi ndin tef kanŋe e jaman leydi ndin tefu kanŋe e jaman ɓe sottora ɗum fiyata ɓe naati ka yiite Allah subahanahu wa taala wama lakum min waliyyin ɓe jaɓantake ɓe jaɓantake par ce que honno Allah subahanahu wa taala kanko soko laaduno ñande ko maliki yawmi dini si tawani on tigi moƴƴinali alhaali mum aduna ɗo lakara wawata marsoyde ko aduna ɗo lakara ma on moƴƴata oni honno allazina ɓen ataynahumul kitaba okkaɓe defte koye ɓoni okka defte juif bani israil en to juif ɓen ɓen ko andi e gande ko en anda ɗum par ce que kaka gandal l'islam ka gandal islam ko ɗon ɓe andi ko ɗon ɓe jangi ɓe ƴetti moƴƴingol avion ka defte tawreta injila alyahuda e annasara ko ɗon ɓe jangi moƴƴingol avion defte cippinaɗe e annabaji defte arana ɗen tawreta injila ko toon ɓe jangi ɓe andi moƴƴingol oto ko toon ɓe jangi ɓe andi moƴƴingol ko wiyete courant insangol courant lansa ko toon ɓe jangi ɓe andi moƴƴingol baton kaka alqurana ɓe jangi ɗum juif ɓe ɓe yoton ɓawa ɗum ɓe yetti ya bani israila uskuru ni'matallahi an amta alaykum anni faddaltukum ala alamina Allah subhanahu wa taala yaposini e bani israila en e juif o wi yette Allah e ɗi dow ɗi nemaji ɗo nemine dow moɗon par ce que mi ɓurni on e hoore tagore nden fop bon juif bani israila hay innoɓe ko puissance ɓen États-Unis de Amérique ɓe ɓuuri ɓe gandal ɓe ɓuuri ɓe gandal kono ɓe yeddi fes ko ɗum waɗi so Allah subahanahu wa taala inni jawdi bewinayi gandal e hoore muɗum no bewi nano wadduɗo janggoɓe woɓɓe go haray ko l'islamu ɓe jangi hara ko gandal islamu tigui ɓe jangi mais hara hiɓe bewi hiɓe towniti ala sens walaw kana fazzan khalisal qalbi lan faddu min hawlika hay nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subahanahu wa taala wi sa wono neɗɗo townintiniɗo mantiɗo a heɓatano majorité yono julɗo ko yawono julɗo newiɗo ko janggoɗa ma ko marɗa jawdi o ko marɗa jawdi ko yawono neɗɗo towni neɗɗo cippintiniɗo par ce que ko luɓal Allah subhanahu wa taala innal insana la yatakha arraahu stahna ko ɓuuri hewde ko neɗɗo si o heeɓi gandal o beway walla si heeɓi jawdi bewa ma si heeɓi dardia bewa non ɗum ɗon fof ko jarabuye ko pijiɗi Allah subhanahu wa taala jariborma ahi o darete tum woni i tawni a moƴƴinayi wonano wirno qaruna noon ahsin kama ahsanallahu ilayka Allah subhanahu wa taala o ko rima gandal hande fof ino teddinma saabu gandal ma ngal hulu Allah dey wattana yila suɓa ko wowla anda ko num accata moƴƴoɗa e tagorere laɓɓina laaɓanaɓe reedu halas Allah subhanahu wa taala jariborima jawdi hulu Allah tambitoɗa miskinaɓe walla musidɓe ma ɓuurma e ɓattade walla alyatima hikkina jawdi fewja fi jawdi ma ndin hara accali jawdi ndin fewja fima a heeɓi dardia fen ɗo ƴiƴam maɗa hene weeli foppo no heeɗi yiɗuma bon andita ko wiyete keccu ɗaynay wattana yila anda ñande goo no gasa hewtoya sina ara goɗɗo sa a faalote immoyde no gasara sina goɗɗo walluma immoytako hula Allah wakkiloɗa waɗa dewal ngal fewde ko hattanno ko marɗa doole ɗon ko waɗi fi diina kan ko ɓuuri hewde ko e fi diina l'islamu kan fof ko Allah subhanahu wa taala ɓurata landoyade on tigui ko fewdu ko woni jeunesse ɗon ko keccuyagal makko eyyi ko ɗum Allah subhanahu wa taala lantortoma fi dewal ngal par ce que ko ɗum wawɗa waɗande diina kan goɗɗum ka wonɗa kecco ɗon so woni ha woni nayejo mo duuɓi capanɗe jeego duuɓi capanɗe jeeɗi ko ɗum wawɗa waɗande diina goɗɗum si a gollanali diina l'islamu kan ka ilandema 15 ans ha 30 ans 40 ans sa gollali hakkude nder diina l'islam a wawata gollade diina l'islam haray fus hande kadi fusi a wawata ko ɗum waɗi diina kan ko sukaɓe woni koko landi ko ɗum woni koko hatonjini wona mawɓen dey par ce que ɓe sahaba ɓe yeyi toon fof ɓe ɗi jihadiji waɗuɗi
kere ko moy we duubi cappane jeego cappane jeeɗi wonno ƴettude kafaage piirida e heferaɓe fiyo dinal islamu daro ko sukaɓe fewnireɓe ka fewniren ɗo ni wonno e wadde ɗum wi darnugol dinal islam pay kun timminali 15 ans kun kon ɗum wawi défendre l'islam goɗɗum gon wonde dinal islam sina ko anera bon si ay ha on tigui heeɓi duuɓi e capanɗe jeegoo capanɗe jeeɗiɗi ko ɗum o wawi gollande l'islam hay hunde wala wawi gollande l'islam kono ko ilandema 15 ans ɗon ha 40 ans ko ɗon neɗɗon o wawi gollande l'islam goɗɗum ayi ɗum noon o wi si tawi woni a jokki alyahuda e annasara ɓeɗo hay e hunde ya andu haray a maɗa guiɗo ko Allah subhanahu wa taala hewde amaro ya toon wallowoma si wona Allah subhanahu wa taala o wi allazina ɓen atanahumul kitaba ɓeɓen okki defte mana juif si a daari annabaɓen fof taw déjà taw koye mabɓe woni ko yalti ha heddi nalaɗo nabaɗo sallallah sallam andi kamɓe ɓuura okkede gandal ay mi heeɓe yeddi ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala o wi aduna ɗo himo okka aduna on mo o yiɗi e on mo o yiɗa ay mais Allah subhanahu wa taala okki lammin joni rama ɗo laamu fiiɗa ɓuuri tagore nde fof ma fi Allah subhanahu wa taala yiɗuma ɓuuri tagore nden fof Allah subhanahu wa taala okkano firawna laamu est ce que ko fihi mo yiɗi firawna o okkimo laamu kaka ɓay firawna no hula Allah kaka ɓay firawna no gollanno Allah goɗɗum ko fi ɗum Allah okkirimo laamu par ce que ko jarrabugol mo ko ɗum waɗi laamu ko jarrabuye bon o okkano qaruna jawdi ko okkirno qaruna jawdi ko fihi mo yiɗimo kaka ko fihi mo gollani Allah goɗɗum ko jarribugol mo ɗum noon iblisa ala ɓurno mo rewde Allah ko neɗɗo rewayno ɗo Allah hari Allah ali jannaji ɗi fof ala ko inde makko windano ko kanko iblis noɗe jama gandgue wino wo hari inde makko nden ko Abdoul Haris ko ɗum wonno inde makko ɓawo o yeddude o huuɗe o yaltine ko alijanna hari indeji makko ɗin fof ne ko alijanna ay déjà ɓe wiwo leydi ndi ga ɗuɗde no fanɗi ko watta cuɓat hara iblis ha o sujjanano ɗon Allah subhanahu wa ta'ala andi ko neɗɗo marnoɗo gandal ay kono neɗɗo hiɗa Allah subhanahu wa ta'ala ne jonnire laamu lamminama fof num fi jarribagol ma ay on hande ko min woni président min woni chef secteur ko mi waɗi koko mi faalawo ko ɗum mi waɗata way ndaaru ko Allah ahsin kama ahsanallahu ilayka Allah lammiralima fi hiɗa ɓuuri tagore nden fof o jaribote ndaara Allah okkoralima jawdi fi hiɗa ɓuuri heddiɓen fof ay o jarribima ay bon o okkoralima gandal fi hiɗa ɓuuri heddiɓen fof ko yurmede Allah o cippine hoorema ahsin kama ahsanallahu ilayka ay o wi ɓeɗo okkaɓe defte ay yatlunahu haqqa tilawati hiɓe jangga alqur'an on de hana jangrede no netti ulaika yu'minuna bi ko ɓen woni gonɗinɓe alqur'ana on kono woni jangingo honno woni jangirgo alqur'an de hana jangirede noon déjà ɓe wini si a jangi alifu goto pette harayɗa mari baraji sappo sa wi alifu ɗa mari baraji laamu ɗa mari baraji sappo neɗɗon honno jangira qur'ana fiiɗa faala baraji ko ɗaɓɓa e qur'ana kon jangira qur'ana sabu kulol Allah subhanahu wa ta'ala jangira qur'ana fiyo no tefanoye ñande janggo ay parce que ko wiwɗen kon piiji ndan ɗo nde julde nden nde tefanoya e juulunoɗo juuliri sabu Allah moƴƴinide nde tefanayi on tigi so woni ha dargal sattoyi hewti ƴutti ka yitere julte nde ndara nde tefana jommayre juulirnoɗo nde sabu Allah on nde wiya Allah julde nden nde aroye nde wiya Allah o jaaɗoma juulirno sabu kulol ma an Allah o moƴƴini fiyan kadi Allah yaafamo ay Allah subhanahu wa ta'ala yaaforama sabu julde nden ay qur'ana nde aroya ñande janggo hinde tefana jangirnoɗo nde sabu kulol Allah subhanahu wa ta'ala jangire kadi nde hana jangirde harana jangirgol nde nonde jangiri wode ma tajwid wa rattilil qur'ana tartila bon ko ɗum waɗi hay nokkeli goo si hewtama ɗo joni a yi qur'ana no jangge a hewti e nokkeli ɓe ni
tumbodirama ɗo hande ko laylatul qadri walla ko mawludu walla bon no andirɗen noon hiɗen andi piiji ko yanata ka meɗen innen hiɗen hattodine janggol qur'ana si tumbodirama yeyi qur'ana o jangge walla a tamay hoore ay par ce que fi honnum neɗɗo hino jangga qur'ana hara ko bakkato woni heɓude hara ko bakkato woni heɓude par ce que si a jonnitali hurufuji ɗen haqqeje majji on tun ko bakkato wonda heɓude par ce que a sansay qur'ana o ay hay ko bakkato wonda heɓude ala kulli neɗɗon ko wartil qur'ana tarta Allah subhanahu wa ta'ala jangoɓe qur'ana non nde cippori non ko ɓen ɗo woni gonɗinɓe qur'ana o ko wiyete tajwidi kom joni ta hurufuji ɗen fof haqqeje majji ɗon ayi joni sen wiɗo joni exemple tawi ɗo joni bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جنتي حروف جرا كوني قرانا وني كو تشيبوري قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قرآن كوني تشيبوري alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ajani tali hurufu jere hakjade en golnon warattirli qur'an tartila non de cippori non hurufu jere fo jonna tede hakkeje majjo ngare dabbi a hebi baraje ko dabba e qur'ana ko ay parce que andi ko siga ɗum ɗon yewɗen nana o ya natuno daga juulirde neraɗo o juuli neraɗo maki o juulali par ce que ko juuli ko nandire wona dontono moɗa ay immagol ka hoore ko peera sujjoyi sujjoygol haray ɓantike ay bon haray jonta jurne kede qur'an on kadi ko noon warattiril qur'an tarti Allah subhanahu wa ta'ala ni jangoɓe qur'an de cippori non ko ɓen woni gonɗinɓe qur'ana ɓe amma jangirgol no Allah subhanahu wa ta'ala ɓen ɓe gonɗina qur'ana fusi ko bakkate ɓen heɓude e janggol qur'anam allazina ɓen ataynahumul kitaba ɓen okki defte yatluna o hiɓe janga qur'ana on haqqa tilawati no qur'ana on hana jangirede noon tigi Allah subhanahu wa ta'ala ni ulaka ɓeɗo yu'minuna bi ko ɓeɗo woni gonɗinɓe alqur'ana o jantiteɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala wiya man yakfur bihi kala yedduɗo ɗum kala innuɗo kadum ko janggol qur'ana noon faalirawo joni ndaare qur'ana on sa hewti ayi nokkel goo madduji hino waɗa bon iya nokku go hino waɗa cidde ça fait mana ko nim falam halande qur'an an hino wewa koddude de la route joni exemple goɗɗo si a jangi joni oto ha gayni ndeɗa passa permis o nde ɓe jonnama permis ande ɓe jonnata reguirji ko ɗum woni bala nde ɗa ƴetta auto ma on teggo ka hoore lawol inna hande a woni sofarɗa doginde ɗa andi reguirji ko yeteɗa on ka si a ƴettiɗo joni autoroute on walla appéage on ko mapiɗa o ko mapiɗa ne wodi ka susta darade ne wodi e talongol noggo sa hewti ɗon ko doydogirta ɗon amara droit dogugol waɗugol vitesse dogirano faalirano ay ne wodi nokkel gu sa hewti obligatoire ko ma waɗa vitesse doga no landi waɗugol vitesse doga ne wodi nokkel gu sa hewti obligatoire ko ma daroɗa ka tawi ɓe hewti sa hewti ɗo ɗo waɗa feu rouge sa hewti obligatoire ko ma daroɗa ɗum noon fof mi sikki ko desortude qur'an on kadi ko noon way no wodi qur'an on ka janggata hara sa hewti ko obligatoire ko ma feƴƴa a darotako ay no wodi qur'an on kadi si a jangi no wodi ko janggata sa hewti ata obligatoire ko ma daroɗa ɗon ko forcé ko hawjuɗa ko ma daroɗa ay no wodi toon ka pooɗete obligatoire ko fanɗi fanɗi a pooɗa e kolli tati kolli nayyi
kolli tati kolli nayyi ay bon noddi nokkiyel goo tawata ko wona hondu woturu petti poodata ɗum ɗon fof ne qur'an on nokkiyel goo sa hawti a tawi ko ya sattin ay nokkiyel goo tawata ko ya hoyfin ɗum ɗon fof ne qur'an on ɗum ɗon fof ko ɗum ko andugol ñawoje qur'ana ɗen tawi tajwide on ko wiyete gandal tajwide kon neɗɗo si a janga tajwide ko wiyete tajwide ko neɗɗon ko so jangi tajwide o wawa jonude hurufuji ɗen haqqeje majje on ay ko ɗum woni waratille qur'an tartila ay ko ɗum woni amma neɗɗon so wopini ɗum ɗon somo janggude qur'an ara ko bakkato woni heɓude ay o wi on joni noon kala mo janggal qur'ana tawi nanode cippore non on tigui jangguire nde Allah subhanahu wa ta'ala fa ulaka ɓeɗo humul khasiruna ko ɓen woni perduɓe par ce que ɓe heɓata baraji fus ko ɗaɓɓa e qur'ana ko ne jeeya e muɗum kadi ɗo 100 000 dimanche tawa woɓɓe no soodi defte addi ka suudu muɗum hino waldini ɗum ɗe memama wo sa inna ɗo joni fuure waali ka are janggane mayɗo on ko ɗon tun ɓe janggata qur'ana ina ɗum hakkatana maɓɓe ala illa so wona ɗum ɓe janggiri qur'ana o par suumaye e suumaye ayi ɗum noon fof haray ala sens par ce que ñande janggo qur'an ara nden fof qur'an o nde ara nde seeditoyto Allah subhanahu wa ta'ala oɗo sodanno addi ka suudu makko kono jangginolam wo sa innama ɗo joni ko fi mo andi ɗo gueɓal yaltay ko suudu patron on darniɗo suudu mo faala karama koɓe ko janggata mo hottude ka suudu makko ɓay ɗon goɗɗum yaltay ɗon defte ɗen yaltay ayi ma ɓay suumaye ari fewnɗo fof ko julɓe o jangganidela jeeru ɗum ɗon o si goɗɗo maynoro inama jonande ko balɗe 50 ɓay gueɓo yalteno ko yerɗo mi jangeteno ey nagasi angom ɓe andi place ma Allah subhanahu wa ta'ala oɗo janggaynolan ko jihaɗo ma o janggaynolan fi kulol ma Allah subhanahu wa ta'ala o janggaynolan no mi hana jangguidirede noon ay Allah subhanahu wa ta'ala tefammo ara anande tefere ko ɗum waɗi qur'ana ɓe inni ñande laakara nde wonanoyte hujja walla nde wonanoya hujja e hoorema ay par ce que ko ɗiɗi Allah subhanahu wa ta'ala oɗo o janggirenolan saabu kulol ma Allah subhanahu wa ta'ala ay o Allah subhanahu wa ta'ala oɗo o janggaynolan kono ko saabu gueɓoy aduna o janggiraynola ay ɗon kada mo kala place mo hino woodi ɗum noon allazina ɓen atanahumul kitaba ɓen okki defte yattuluna haqqa tilawatihi ɓe jangga qur'ana no de hana jangguirede noon fa ulaika yuminuna bi ko ɓen woni gonɗinɓe alqur'ana ɓe ay amman yakfuru bi kala yeddoro ɗum fa ulaika humul khasiruna ko ɓeɗo woni perduɓe ɓeɗo woni perduɓe fa ulaika humul khasirun o wi hon noon ya bani israil ko onon yo gueɗal ɓe annabi yaquba iskuru jante andite ay ni'matiya mana nemaji an ay nemaji an min Allah an amtu ɗumi nemini alaykum e dow moɗon ay ɗimi nemini e dow moɗon wa annina min faddaltukum alal alamina komi tagui kon fof ko onon bani israil mi ɓurni e hoore tagore nden par ce que annabaɓen fof koye moɗon yalti annabi ibrahim isa yahaya zakariya moussa isa alayhi salam yaqub ɓeɗo fof ko bani israil ko nelaɗo amadu sallallah alih sallam tun yalti e arabuɓe eyi on ni hon num ɓay noon mi ɓurni on hoore tagore nde ɗo noon fof no naati ɗo an o lanɗo momi lammini mi ɓurnuma e hoore tagore nde fof mi ɓurdirma saabu hon num fi mi lamminima e hoore maɓɓe an o karama kojo momi okki gandal mi ɓurni e quartier on fof mi ɓurni e hoɗo gon fof woɓɓe go déjà hara ko wonde babiraɓe ma hande jangga hara kala ko wiyani e diina ko araɓe ara ɓe landoma ay ko ɓay hiɗa ɓuuri ɓe duuɓi kamɓe de ɓuurima yangotude e aduna kono Allah okkorma gandal e hoore maɓɓe ay an oɗo jooma jawdi mi ɓurnirma e hoore maɓɓe saabu jawdi ndin o wi honnum o inni wattago huule eyi wattago huule mana yawma ñallal la tazu nafsin an nafsin say'a huule ñallal ngal wonki wo wawano yakiya wonki hay e hunde yawmal qiyama ñande dargal an oɗo lanɗo an jooma gandal an jooma jawdi huule ñallal an jooma darja
hule ñallal ngal andanɗa hoorema wewte ara kiya wonki wawana kiya wonkiya e hunde enen ɗo fof kala mapiro ɗo wo kala mapiro ɗo andi ka dogaɗo joni ha jamum on faja woɓɓe yimmike ɗo naati e galle goɗɗo wujje jawdi makko ni fof warimo ɓe nanga ɓe yehi ɓe ƴetti mbuuɗi ɓe joɓi woɓɓe ɓeyni ɓe jonni woɓɓe mbuuɗi avocat ɓeyni defandeme hananoɓe nangede ware ɓe defandale kadi ka ɓe sokaka ɓe naadata kaso maysi ɓe naadama kaso ko balɗe ɗiɗi ñande tati tawi ɓe yalti nanga yaha suudu goɗɗo lakkere goɗɗo ɓire makko wicce nde o ɗaɓɓi naata ka suudu makko ƴetta ndin jawdi waramo kadi nangueɗa ɓe anda tiguiri ko an waɗi ɗum ɗo nangueɗa ƴetta jawdi hey mi jonni on ndi jawdi wallelan hara mi sokaki waɗi ka no waɗude ha hande hino waɗude waɗi hino continue hino waɗude lakara noon Allah subhanahu wa ta'ala ni ɗum ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata salimi ton intervention ala fama jaza'u sayya illa sayya hule ñalande tara wonki wowa wanaki ya wonki hay hunde ay yawma yafirul maru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ko ñande nene dogoyta ɓiɗɗo ay ɓiɗɗo dogoya nene nden ñande mo kala no mari fiyaka yonayɗo ɗum mo kala no mari fiyaka yonayɗo ɗum ay nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duɓe maaki wo nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hoore duɓe maaki piyi ndam ka dargal ka dara ɗon ɗo e peesi ɗo e moƴƴi e bonɗi peesede ɓe anda honto ɓe hikkori ɓe wata andurtude goɗɗo ɓe wata andurtude hay goto hay sonna maɓɓe ɓe andirata hay ɓiɗɗo maɓɓe ɓe andirata ɗon ɓe ɓe andude honto ɓe hikkori ɓe andirata hay goto nelaɗo ɗo wi ɗon itti noon sikke min yiyan nelaɗo maaki nangi son ɓiɗɗo mum o nene Fatima mo ɓuuri yiɗude ɓe wi hey kala ko falaɗa e aduna landolan sila mari mi waɗante hakkudema e Allah ñande dargal mi wawa hay fuside ñande dargal memotere mo kala nafsi nafsi nde ñande mo kala ko fi hoore mum maapi o ini hule ngal ɗo ñallal ay ay wala jugo bale min ha adulum ñande lakara goɗɗo ittoyta kange jaam walla itta haalisi jonna Allah inna Allah acci tan mi wanno nde bonunde ɗo mi wanno o bone ɗo joddi muɗum ko yiite komi hano ɗo naadede ka yiite lutta ton kono Allah joni hino ndi jawdi ɗo Allah mi jonnima ndi jawdi ɗo bone yan on sottanan ɗum mana yafoɗalam yakari janna la ɗum ko aduna ɗo woni avocat ko aduna woni lakara avocat ma on ton ko golle maɗen no wirɗen nanen noon ko ɗum woni avocat neɗɗo ñande janggo ko alqur'ana e julde ma nden e dewal ma moƴƴa nga waɗa ko ɗum woni nden e immagol jamma juula julde nden no wirɗen noon julde nden nde tefani yay jommare ñande no wirɗen noon nde immoyto si yahi ha sattoyi ngaɗi nde aroya nde wiya Allah o ko jiyaɗo ma moƴƴiro ni o immotono jamma juularan saabu an o juulirayno saabu ma Allah subhanahu wa ta'ala yaafamo ay qur'ana on ara Allah subhanahu wa ta'ala o jangirayno saabu ma saabu kulol ma Allah subhanahu wa ta'ala yaafamo ay ko ɗiɗi woni avocat ñande janggo julde e alqur'ana kala faalaɗo ɗaɓɓoyde avocat ñande janggo yo tindo ɗiɗo ay ɓawde tinde ɗiɗo o golla noon ko moƴƴi ay par ce que a wata hiɗa gollude ko moƴƴi hiɗa gollude ko boni wata wonude ay wata wonude oyni mana wala yuqbal min ha adulun neɗɗo o jaɓanoytake intervention ñande janggo fes wala tanfa'u ha safa'atun nande lakara intervention ala to wonti heɓoyta ton solon wala hum yunsaruna o heɓoyta toon daaroyomo ñande janggo ay kaari naggama mahi daarenmo ko on no hettorta o way ɗum ala toon kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi on num wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi andite tumande men jarri borno annabi Ibrahim kalimatin konngudi fa atammahunna annabi Ibrahima timmini konngudi ɗi ay nde jeeyay ko annabi Ibrahima jarri borano ko bam makko wonuno hoore heeferaɓen fop ay Irak
kanko bamma kono lanɗo heferaɓe fof kanko lesayno sanamu ay o jonna ɓe Ibrahima yo annabi Ibrahima yaw yeeya har noon on say ko pay ko suka annabi Ibrahima ya yeeyogol sanamuji ɗi o wiya ene ko hombo sodata Allah on mo nafata hay hunde nafatama loratama hay hunde o yeeyroya noon ha kikiɗe o artira ena baba hay mi yeeyoynani marsali hino ɗo yimɓe ɓen ari ɓe yetti bamma ko ɓeyni hey ɓeyniɗa joni to ɓiɗɗo ma yow yeeyoy kono marsinta par ce que simo yeyde mo yaade mo yeydo yetto yimɓeɓen soɓe soodi nafataɓe hay hunde bon ko ɗon rankilon fuɗɗi natude hakkude makko e bammakko ay ha yahi ñande go tawi kamɓe sara nden fof hiɓe mari événement jano joni innen feeto 24 walla 31 décembre ay ɓe yahi waɗoygol feeto maɓɓe on ɓe ari ɓe lesi ɓe joƴƴini sanamuji maɓɓe ɗin fof ɓe wannaniji ñameteji sanamuji jani e tosoki ɓe yehi ka feeto maɓɓe artoygoɓe tawi annabi Ibrahima ƴetti tenirde o tacciti tosoki ɗin fof o ƴetti tenirde nden o faali e jannudu ndo ɓeydi ko no ɗo woni allaru maɓɓe mawnu ɗum ɓe ari ɓe wi ɓe ari ɓe wi kombo waɗi ɗum wi non ɓeni ko goto pettiya wadde ɗum Ibrahima onno añiɗi sanamuji men ɓeni noddemo ɓeni Ibrahima ko an waɗi ɗum ɗo o wi ala o wi lande mawdu nu on yaali ndu jogui falitenir ne landendu so tawi na kayru waɗi ɗum ɓe wi Ibrahima ɗandi ɗum wowlata oyni oyni way oyni merde moɗon ay onon hiɗon wawi rewde ko wowlata ɓe wi non ɓeni andi kanko waɗi ɗum ɓeni joni ko hunde wotere e jooma ganden ɓe wi wo une semaine yontere sara nde ɓe fof maɓɓe ala paykum ala mawɗo fof ɓe haldi ɓe teenu leɗɗe une semaine sara nde fof no tende leɗɗe ka yiite huɓɓe ko annabi Ibrahima ukke ɓe waɗi ɗum ɓe waɗi tata yiite leɗɗe mode ante tun saare fof yontere hino tenude leɗɗe ka neɗɗo fi ka neɗɗo ukke ay ɓawi ɓe gayni ɓe waɗi tata on ha gani ɓe ari ɓe huɓɓi yiite ngen Iblis ari ɗon o wi o wi ɗon andi ko ɗum watton o wi so on ƴetti Ibrahima tun on naadimo ka yiide tun hara on waɗali ko hani wadde kon so ari on huɓɓi yiite ngen ha on gayni ko on waɗumo ko wiyete kuylel baylel kon nangon mo haylon ha hakkille makko ɗellanno bonde ƴetton bugoɗon mo ka yiite ay haray ɗon on waɗimo ko mériti waɗugol saabu no yawi keɗi allaji mo ayi ɓe ari ɓe waɗi ɗum Allah subhanahu wa taala oni ya naaru kunu bardan wa salaman ala Ibrahima yiite he laato ɓuuɓendi e kisal e hoore annabi Ibrahima jooma gande ɓen wi wosi Allah subhanahu wa taala wiyano salaman ko ɓuuɓendi yiite ngen warayno annabi Ibrahima tellement que ɓe bokkimo toon ko tawi yiite ngen heno ɓuuɓi kon ko larani bardan wa salaman ɓuuɓendi e kisal ay ɗon andi jangol ɓurtugol kañum kadi hino wara ka neige woni e cippade toon wona andirɗen noon enen en jahaade kono ɗen nando neige no warde woɓɓe goo leyɗe porto ɗo iɗon andi no woodi hay yawmal qiyama no ton woɓɓe goo ko diye ɓuuɓude ko ɗon ɓe woni koɓe lettiroyte ara ko diye ɓuuɓude ko ɗon ɓe lettiroyte ko ɓuuɓi ay bardan wa salama Ibrahima ay ino jeeya ko jarribora ɗum ɗon kadi ino jeeya kadi ko jarribora ko Allah subhanahu wa taala wi yo ƴetti ɓiɗɗo makko o hirsa ɗon Ismaila hey ino jeeya ko annabi Ibrahima jarribora wona Makkatil Mukarrama ndo wino yo ƴettu nene meɗen Hajara Ismaila o naɓamo ɗon hari nden ñande hay fussi ala ɗon ko ladde laaɓude hay fussi ala ɗon o wi ƴetti ɓengure ma nden naɓa toon hey ya ƴetti ɓengure ma naɓa ka ñamete ndiyan hay fussi ala accaɓe toon innaɗa hodori Allah ay e goɗɗigo fa atamma hunde ko annabi Ibrahima timminide ɗum ɗo holli honnum holli kono julɗo en tant que julɗo si tawi woni a inni tindiki kaɗudina a heɓay sattede ko ɗum alsabaɗani astabru alal aza fihi julɗo on ko ya muñño sattede ko heɓato e dina kan lorra ko heɓata e dina kan kanko ya muñño par ce que ala kulli haalin julɗo kay heɓay tun sattede par ce que ko depuis ko awwalo on Allah subhanahu wa taala wiri noon tan sikko naata e aljanna hara ko sukkare juuri tun de ɓawga wulay kay wona annabaɓe wona annabi Ibrahima jarriborani wona nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jarriborani nelaɗo wona Makka o jibina wona yi e makko ɓe raɗimo yaltinimo ɗon bon o yahi Medina yawno ha ɓe waɗimo embargo
den andi tampere mo kanko Muhammadu ko nabi makka kon annabaɓe fop alama sonjaki kono non kadi julɗo engrais tawni a wi tun ko a julɗo a wi ko dina feere ala heɓay sattede a heɓay sonja kono inchallah ko an sakkitoreta witata ala inna hizballahi humul muflihuna sattay tun ɓawo ga sattay tun kono inchallah toujours an julɗo on holorɗo Allah on ko an sakkitoreta victoire on ala inna hizballahi humul muflihuna ay kono julɗo heɓay tun jarrabuye la sakka woni andete Allah subhanahu wa ta'ala jarriborno annabi Ibrahima timmini ko Allah subhanahu wa ta'ala jarriborima kon ay qala Allah subhanahu wa ta'ala wi no woni inni no min ja'iluka mi waɗanta linnasono de ɓen imama ñentinirgal ay o wi ɓay tun annabi Ibrahima mi jarribe ka mi liɓi sattede maɗa a setti ɗum a jaɓi mi waɗete ñentinirgal ay fiima wolete ha ñande dargal dari ne wodi ɗo e moƴƴiɓe feƴƴiɓe goo fi maɓɓe wolete ha ñande dargal no wodi ɗo e jooma gande ɓe walinoke e maayi kono fi maɓɓe wolete ha ñande honno sabu moƴƴere ko ɓe waɗi kon no wodi ɗo e jooma jawle ɓe walinoke ɓe maayi kono fi maɓɓe mulata ha ñande sabu on sabu moƴƴere ko ɓe waɗi kon ayi no wodi ɗo e lamɓe goo desa ɓe ngara wona ɓe julɓe sa har wona e julɓe bon joni bon mi yejjiti ko mo fewndo lanɗo hombo laamino fewndo on sayi e Ghana Accra halla anditi inde lanɗo mi yejjiti on laaminoɗo fewndo on sayi ko ɓiɗɗo nene goto makko ɓiɗɗo innomo ka wujji jawdi etandi o darnimo devant public o wi he o ko ɓiɗɗo nene goto andi komin woni président de la public o wujji jawdi etandi o darna devant public ka télé fof yi o warimo ɗon o termini ɗon fi makko o gaynimo ay o inni o ko bonɗo moƴƴa hakkude société o hino bon joni si tawi woni en daariɗo joni si tawi woni en daariɗo joni wona hande daare ko jawle ko wona wujjede ko ɗum tampinen enen hande affaire ko ɗum adi hettoɗen par ce que laamiɗo o ko moɓugol jawle ɗen kañum e hekki emo wujja jawle ɗen fof dogina yaltina e leydi ndi ayi bon ko ɗum waɗi ɗum ɗon par ce que ko angal nunɗal ngal no waɗi ɗo e lamɓe goo fof moƴƴuɓe fi maɓɓe wolete ha ñande kono no waɗi ɗo kadi wannoɓe boneji ko fimaɓe wolete ha hande Iblisa no ɗo fima ko wolete ha ñande Firawna no ɗo kankadi fima ko wolete ha ñande ayi ko ɗo andi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala mo kala ko golle maɗen ko ɗen jokkete ha ñande ayi nam neɓata noon haare leere men on yoni inchallahu ko Jama TV joni DG ɗon wawi akkitande e numéro téléphone o daren sen heeɓi siko 2 auditeur siko 3 auditeur wawi en fermude émission men on e leere men on yoni ɗon wawi wadde ɗo 78 116 82 38 78 116 82 38 bon dans 5 minutes wawi en waɗodirde ko Jama TV si tawi woni woodi naatuɓe wooda ko ma ko duɗɗen si tawi woni kadi wodalaɗo inchallah en faamo waynitade ayi oni mana men oni fa atamma hunna men timminani annabi Ibrahima qala Allah annabi Ibrahima timmini aadiji ɗi o aadodi Allah ɗin qala kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi inni min ja'ilu kam mi waɗate an annabi Ibrahima linnasi wonande ɓen imama ñentinirgal hande kala julɗo mo ñentinta annabi Ibrahima ala ndaare ɗo Makka o inni hon wattakhazu min maqami Ibrahima musalla fewndo Makka fewndo hajju ngun sa hewti Makka si a mara doole ka annabi Ibrahima ɓawo gayni darnude suudu Kaaba ndun kaw darino o juuli darɗe ɗiɗi ɗen ɗon o tori Allah sa mara doole a wata darade ɗon juula ay no wodi e jooma jawligoy ɓe acca ya hajju feƴƴa fes par ce que Allah subhanahu wa ta'ala nani ɗon ko nokkure hertinande Allah subhanahu wa ta'ala ni wattakhazu min maqami Ibrahima musalla ka annabi Ibrahima ɓawo gayni darde suudu Kaaba kaw darino ɗon o juuli darɗe ɗiɗi ɗon o juuli o Allah subhanahu wa ta'ala ni wattane yilay ɗon ɗon kala heɓuɗo feere yawɗo Makka si yewti ɗon yo dara ɗon juula par ce que ɗon sasa ɗon a torke ɗon kala ko toriɗa ɗon Allah subhanahu wa ta'ala newato ay no wodi e jooma gawle goo ɓaysi ko fewndo Makka tawa hewtugol ɗon juula hino sattani ɓe acca yaha hajju feƴƴa fes
ɓe yaha ɓe taƴa visa ɓe daɓɓe sooda billet avion ɓe yaha ɓe haɓɓe fiyo ɓe hewto e nden nokkude ɗon ka Nabi Ibrahima darino juuli ɗon ɓe heɓa ɗon darde ɗiɗi kamɓe kadi ɓe juula ayi bon sikoɗa kon hande kala wiyaɗo ko julɗo mo yiɗa ñantegol annabi Ibrahima ala fi honɗum ko honɗum okkimo ɗum ko sattendeji ɗo heɓunoɗin o heññiɗi fi honɗum o heññitiɗi saabu Allah ko nden moƴƴere ɗon Allah subahanahu wa taala yeɓimo kono ko ɗum waɗi julɗo ka satti o ko satti tawi dow ko fi dina kan ko satti o ko satti Allah subahanahu wa taala wota yiltitoro ɓawo dey avance ay inchallah ko an sakkitorita victoire on ay ɓawo ga satte ɗum kono yeeso weloyay ay enen tigui ko pulo fotade ɗe gande inni ko sawi wuli o si wela ay ko sawi wuli o si wela ɗum noon woni watta hajo joguite min maqami Ibrahima ka Nabi Ibrahima darino ɗon musalla ka juule ay wa ahidina min aadodi ay ila Ibrahima e annabi Ibrahima wa Ismaila e annabi Ismaila an tahira nde ɓe laɓɓinta baytiya suudu andude taifina wonande wangotoɓe ɓen wal akifina e ufinotoɓe war rukka e sujudu e waɗoɓe ruku e waɗoɓe sujudu on andi ɗum ɗo fof ko dewi Allah bon koko ye to Makka déjà taw prémission ko nun adi taw juulirde ɓay annabi Ibrahima falama darde suudu Kaaba ko nun Allah subhanahu wa taala imposi taw ko yawno neɗɗo laaɓuɗo an gollo juulirde nde wona neɗɗo laaɓuɗo juulirde nden nde gollire jawdi laaɓudi ay par ce que diri samɓe juulirde nden imamu salli ko waytata wona ɓeɗo si tawini wonɓe diri innama ya'muru masajidallahi ittaqullah ko hani yamirde ka juulirde ko huloɓe Allah ɓen neɗɗo mo mara kulol Allah on hana dirsude juulirde hay fus boniya ala taqwa juulirde ko mahande e huure kulol Allah ko nde woni juulirde Allah juulirde ko nde labaɗo wo ko nde laba si ɗaɗa kanŋe e jamande mahira si tawi darnoɓe juulirde nde wona huloɓe Allah woni toon kala ko juulaɗo nafata fus ay Allah subhanahu wa taala ko ɗum impose annabi ko annabi ko woni neɗɗo laaɓuɗo taw fi honno fi aroɓe toon juula ɓen juulirde so nde tawi woni na jawdi laaɓude woni ko nde darnira nafata fus ay nafata ay oyni laɓɓinan suudu Allah ɗum wonande ɓen aroɓe waɗoɓe sujuudu ay e wangotoɓe on andi wangagol ka suudu Kaaba taragol suudu Kaaba no ɗum ko dewal noon ɗum hino baraji mum so woni hara hiɗa juulude ay bon si a ari ka suudu Kaaba ɗa juulude sa waɗi ruku ino waɗi du'aji waɗeteɗi toon sa waɗi sujuudu neɗɗo on o maaki Allah subhanahu wa taala wi neɗɗo on fewnu ko aw sujji ɗon ko ɗon o ɓuri ɓattade Allah Allah subhanahu wa taala tore ɗon Allah hebbine ɗon taragol Allah ay tumata e tere maɗen jeɗɗi noon hino sujji Allah subhanahu wa taala ni hebbine ɗon taragol Allah ay an tahirande laɓɓin bayti a suudu andu litta e fina ɓen wangotoɓe ay warruka e sujuudu e ɓen waɗoɓe ruku sujja ay wa isi qala Ibrahima tumande annabi Ibrahima rabbi joomiyan isi al waɗu haza balada ndi leydi Makka ɗo aaɓinan holnidi ay ɗare kala natuɗo Makka haray mo hooli mo mari confiance ay goɗɗo wattamo ay hunde ay warzugu arsika ahalahu yimɓe suudu ndum ay mina chamarati ɓiɓɓe leɗɗe dinɗe leɗɗe par ce que fewndo ko annabi Ibrahima yahata Makka ari hay hunde ala ɗon hay hunde ala Makka ko sara laaɓuɗo hande ko honnum manki Makka ko honnum yahata tawata no manki Makka ala ay ko wonki faalete kon do a yahata leydi Makka a hurum tawa ko wonki faalete kon tawa no mankamma ɗon ala ay Allah subhanahu wa taala annabi Ibrahima wi hon o wi man amana min hun kala gonɗinɗo billahi Allah wal yawmil akhir tawi mo gonɗini kadi maya immito tare dey annabi Ibrahima ɓawo gayni darde suudu Kaaba ndum o wi Allah Makka ɗo ma tagore ma nden foppo gala gonɗinɗo Allah. Assalamu aleykum. Waaleykum salam. Allo yo no ala toon jam toon ala toon bisimilla kono homɓe ɗo nodda on to ok eɗo ɓe yeyi nam mana o wi kala gonɗinɗo Allah okkorɓe dinɗe leɗɗe Allah subhanahu wa taala wi on o wiwa man kafara hay kala yedduɗo lan min Allah hay yedduɗo ay fa umattihu
mi dakki mi tawi mo qalilan seeɗani eyi summadu tarruhu on say mi lorriramo ay mi lorriramo konko yeddirilan ɗon ila azabil naari faade lette yiite Allah subhanahu wa ta'ala wi on o wi min hay mo gondinali lan hay mo jaɓali lan min Allah assalamu aleykum allo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi ala to ngiɗon e jang alhamdulillah ko jam bisimilla ko non homɓe ɗo nodda on to ko Mamadou Diawande Mamadou Diamba wonde wakam Mamadou Diamba wakam ara yori ko ko jam alhamdulillah Mamadou wakam nala ton alhamdulillah wala bila mande jantung alhamdulillah ara men nani do ko ko mara da tele bari ko jindi ci jindi ngala moy do weltanama kara yalla jam masallah on jarama weltanama yalla ko baraji ni allahumma amin hara len ko manti do na hara ko watti den nam ila salmi nawdi to do jenda da wadda dar de nam mereka yang sana kita berlalu maju jatuh minum mereka sana itu yang lain numéro mongo jatuh minum ok da wadi écouteur men ngala nande moƴƴa kono joni déjà joni ƴettanela numéro makko non si numéro mo yalti ɗo da wadi écouteur men ngala may nande moƴƴa no na écouteur wala écouteur on sala joni wole numéro mo ngon wade don 70 673 10 25 10 ouais 10 21 ko dum ok inshallah yonara la ngi inshallah rabbi on jarama nan yalla wada ngeddi jannal barka jere bande pour di joma tv on jarama lokko baraji ni assalamu aleykum salam modi Mouhamadou Diam Ba depuis Wakam hara on salminama wontirɓe Wakam ɗen toon fop salminama ay mana kanko annabi Ibrahima wini honnum hay mana hay yedduɗo lan Allah subhanahu wa ta'ala ini hay yedduɗo lan mi okkoraymo ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala waɗi so inni aduna ɗo himo okkora mo yiɗi e mo yiɗa hay lakara noon okkorta sina mo yiɗi par ce que inna Allah la yukhliful mi'ad Allah subhanahu wa ta'ala kanko lunota ko fodore makko nde ay parce que Allah subhanahu wa ta'ala ko fodi neɗɗo ngon fof o jonnaymo ay hay si a yeddimo kono noon oyni hono inna rabbaka bil mirsadi ay wala fotani o ene wonno oyno mi raɗorta dowru am paɗal ɓayke ka nder suudu ndu woni ndu waray ha ndu tawe ay awa Allah subhanahu wa ta'ala wajana neɗɗo ay inna rabbaka bil mirsadi ay en fof men Allah subhanahu wa ta'ala ni o nangiray en juburu meɗen ndu ay kullukum atana furata en fof meɗen en aray Allah subhanahu wa ta'ala hara ko en telɗuɓe hay goto ala ko enen haton jini Allah haton jina e meɗen hay hunde ay difa kono Allah hawjanama déjà ko ɓuuri hewde kon sa wi a faalaka Allah haccitake ko Allah wi kon no wirɗan koye mo wawma okkude laamu ko bewira walla hokkama jawdi ko bewira ay fiya ɓeydo e bakkatuji ay hebbinira bakkatuji ndaare ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala yimɓe bomɓe ɓe Allah hawjantaɓe Allah subhanahu wa ta'ala ni ko honnum o wi ko honnum Allah subhanahu wa ta'ala mi yejjitaɓe de koy yimɓe wonɓe wadde ko boni ɓen tabuto ɓe ko boni ko Allah subhanahu wa ta'ala ne kereɗon sukkude mi rena on Allah subhanahu wa ta'ala wi ko onon tum mi reeni ko honnum mi nenirani mi accirani on ɗon ko wa hewti e ñalade de guite purtinoto e muɗum ay neɗɗo hewti e ñande dargal ɓe hollama golleji makko bonɗi ɗin o anda pellet kanko tigi to qirito wiya hi Allah si a nangilan a naatilan yiite jahannama wallahi ko ɗum woni ko mi handi ay ko ɗum woni ko mi handi ay haray a toña Allah fes ay o daro noon o wiya Allah woɗɗintinan min eɗi boneji jam wona woɗɗintinɗa hakkude funnangue e hirnangue ay o faale nde ñande ɗaɓɓude ko o dogira hara honto ala ka dogi ala ka suuɗe
ay oto sabare ni min hay mo yeddilan mi nangira manam mi okkoraymo fiyo konko mi jonni mo don yomi nangire mo dum don nyande jango ay mi nadirama dum lette yite ila azabin nari faade lette yite wa bi isal masir dum non lette yite boniru torde Allah subhanahu wa ta'ala nyande darangal si tawi woni neddon o mara ko nata sina yite jahannama harange boniru torde namu jama tv dum non hare lere mon on yoni hande den way darade do inshallah hay aljuma rawa tawni ko dum Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri den tori Allah subhanahu wa ta'ala e boynu en do awas tawni hara luttay kanyum auditeur ben fop e en tori Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah lan don nawrang en entreprise on yeso ila president PDG wuri jama hay gollabe gaben fop en fop e onon wonbe hedade auditeur be jama tv ben fop den tori Allah subhanahu wa ta'ala firta ngarska bana en kata danda en Allah wawata danda en kata e kasara yo Allah huru en kala ko nafata en kala ko lorata yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en dum yo Allah subhanahu wa ta'ala hawtiti en ka ali jannaji makko nyande woni wana hoore meden kala ko hawri ga e sahaba hara ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala wona jogagol gandal ko hala ko hawri ga e faayere haray wona ko on tigi faandani ko angal dudugol gandal ay immorde e shaytane ko wadi ko shaytane ko faljinta on tigi haray yo Allah subhanahu wa ta'ala ko defata den kala ko lorata ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ray salmini Muhammadu jambade pi wakam e kala wonbe ndarde be de andi haray buy haray kadi noddu gongol permitabe ko nare be CV émission haray fop modon hino salmina wobbe kadi haray naatu gongol no wadani be jafe nare fop modon hiden salmina wala huren ko nafaten den ko lorata nga qulu qawli haja astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh